Bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi emakhosikadi bantu abenkosi bobabe tikhulu emabandle kweluleka lomelele ndvunankulu lijaji lelikhulu labamele emave abo kuleli baphathi netisebenti takadlela ndvongeni ikakhulu His Royal Highness Umfane Nkosi Tingijimi Imbube Marathon iyandvusela nine bekunene imbube yemhlaba. Nine bekunene ngiyabona nethuke njengoba ngethukile. Ngithi April Fool njengoba the King's birthday iqhutshwe yangena kuSeptember ukuthi solo sihamba ngalowo moya. Kepha ngithunywa nguye umnikati nine bekunene kulomsebenzi emva kweminyaka sawugcina umsebenzi weMbube Marathon lo ngumdlalo wematubane welive la kaNgwane lo yaye wendeke ngato letikhathi lo sowabamkhulu kulelive kade leSadak lo mnanzi nalohlanganise tive kungako bahlabela bathi inkosi yetive netivana ugwazeno kaNdaba. Ngekwati bomcoka bekushukumisa umtimba ingwenyama nayo yize inesihlalo iyaye yehle esihlalweni ihlanganyele nesive kanjalo siyabonakala ukuthi siphume nasekukhulume umlomo longaqali manga saphuma ngetinkhani sijake kuyolo kuthalo nalilanga ingani phela kumnanzi kukhipha likhono embi kwemtalo wakho. Wonke muntu ugidza ngcono nagidza kubo. Lokuhle ngeMbube Marathon nebelihlanga ayikhethi. Nalesinelibhoko sikhokhobela khona nalabakhubetekile indlovu yemhlaba seyikhuthathe ukuthi babe yingcenye yalomsebenzi. Lokuphuma ngetinkhani kwenu nebekunene kwenteka nje live lisaphesha nekene emsebenzi lomkhulu welikhetho. Ngako lwandle luyadumisa nine bekunene umgqumo kulomsebenzi welikhethweni lobemkhulu waba nekuthula kwaba nekuhloniphana lekungisona sipho lwandle lesilicelile esiveni lokuphelela futhi masinyane njalo lamhla la kaSomhlolo kuthi ngomba tekuthi imitimba iphilile anikakhathali angangina amadvolo ngasemakhayeni nangemambala kushukumisa umtimba kusita etigabeni letiningi emtimbeni engqondweni emoyeni emmangweni nekutemvelo kwecala umuntu kumengitela tinsuku takhe tekuphila kuvikele phindze kwelaphe tifo letingetukwelashwa nabodokotela labangeke bathi laphe njengekusukuma kwemuntu lohamba ngesitulo lokunye umuntu loshukumako uyephutha kuguga njengoba nje inkosi nithumele embasada wekwekuphutha kuguga lamuhla inhlitiyo nemaphaphu nebekunene kuvamisa kushaya kahle aphile aqine nemalunga unciphise emathuba etifo temathambo ingondvo kuze umuntu asebente melula njengalamuhla njena nebekunene uma nigijima nibaningi lokungaka niyakhona nekwakha nebuhlobo khonapho kulabanye kuba lithuba lekushawa ngumoya uzindle ngesiphetho sakho kube indlela yekuletha buthongo nekuphumula kwehlisa netinsizi nemicabango lengakhi njengoba kuyimvela kancane nje ukuthi nive ukuthi kunengijimi letibulele kugijima ke kufundzisana kuhlelembisa kahle lilanga lakho kukufundzise bomcoka bekuthi makunesicalo makube nesiphetho ngiloyo naloyo kumele afundze kutibekela incabhayi lemlingene. Goals should be smart, specific, measurable, attainable, relevant and time bound. Lokuhlukubeta umtimba kuyimpilo nebekunene futhi awuthengi lutho lwakhona kushiphile
Kungumdlalo lohlobile longaphathamisi imvelo akufani nemjako wetimoto. Uyasuke kanje bantfu bakubona uqosha umoya uyophelela laba kulayela khona. Kwegcina uba muhle nje. Ulingane bangaze nebantfu bakwethe emagama botsekeleke bo rich auntie nine benkosi lenhle. Kulokunye ematubane akutemidlalo ke takha emathuba emsebenzi leminingi njengekuyomelela live kuma Olympics kungenela tekuvikela tekuphepha kulabacisha umlilo naleminye imisebenzi lefuna emandla nina bekunene mandvulo emakhosi abevele ayikhipha impi sengena kule ngcikithi yalamuhla ithi ingabuya inkosi yabe letingwazi tayo nemachawe ayo leso sabelo lasifanele ngicizile naye ingudze mamba nawe mgcobhe njengoba ugomfile lapho sowutangibukela kube semgomfelweni nalamuhla imbube yemhlaba itawuhlomelisa tihlabani tayo nine bekunene inkosi ithi live ilithume ukuthi libe sesigabeni semavela athuthukile emhlabeni nakwenyuka lizinga lenhlalo eveni kumele netemidlalo tenyuke ingwenyama igcizelele kwekuthi akusiko-ke kamphela ndzaba la ibheke kwekuthi eMaswati afake impela emandla aze ayomelela live emincintiswaneni lemikhulu yemhlaba kule Big 5 the IBMW Berlin eJalimane eNew York eChicago eBoston lokuse-America neLondon Marathon. Kule BMW Marathon leyendeke itolo loku kuphumelele umKenya kulabadvuna kulabasikati kwaphumelela umTopiya lokusho kona ukuthi nawe sivele simnyama lesinsunvu awumncinyana yebo kuthiwa lamave lalembo asemihlabeni lephakeme kakhulu kunelwandle ngako lo moya lokhona awuphefumuleki ngiko lokwenta kube melula nasebabuye lakithi kuthi bahlabane benda lokhu kwekuthi you train hard to fight easy njengoba nebemdzabuko balelive besuka Embo ithi ke inkosi njengoba nehla libombo lehlehletela Embo kuchaza kona ukuthi lendvo isengatini thine satalwa nayo sengephetha nine bekunene inkosi ibonga umsebenzi ukuthi ube ngilomuhle idvumisa kakhulu inhlangano yelidlelandvongeni netinkampani tonke letiyesekile inkosi ibonga netipho tayo ithi kwanze lapho nithethe khona ithi njengoba senigijime kwalahleka tinswayi labanye kumbe benyele belihlanga nibophangise nibone betempilo ndothola lisito lolungilo nibuyele esimeni kwegcina umnikati ubusisa phinze ukhuthata labahlabene lamuhla kwekuthi baqhubeke ngalawo mandla kulabo labangakaphumeleli inkosi inphathisa livile lekumshumayelo 9/11 lelithi kukhona lokunye lenkubonile lapha ngaphansi kwemthundu welanga ematubane lamakhulu akusiwo lento umuntu aphumelele emncintiswaneni nemandla akusiwo lenta unqobe ekulweni kanti nekudla akutholwa ngilabahlakaniphile bodwa nebunjinga abusibo balabahlakaniphile ngengqondo kuphela nempumelelo ayisiyo yalabanelikhono bodwa kepha sikhathi nemathuba kubanele bonke kusasa kuyawuba ngini nani ngalawo mavike aso silwane inkosi isibusise sonke bekunini